ассалому алайкум, духтарони азиз, подписчикони наве ки нав ворид шудан, ҳамаи шумоёнро хушомадед мегӯм. рӯзи ҳамаи шумо ба шодию хурсандӣ бошад. ана ҳамин рӯз Москва бениҳоят ҳаво нағз барф бошадам, лекин ин қадar хунуки безеб не. мо ҳамин рӯз тасмим гирифтем меҳмонӣ мерем духтаро. аз кӯдакои нонушта кара шудем, пашти обедам шуд. бевақт хестем ҳамин рӯз. дӯстони азиз, манамо то кӯдакои дилоша сер када яктин то корои хона када буромдем ки обед шуд. мо имрӯз хонаи бувам рафтосим. бувама дидам, ба меҳмонӣ рафтосим. ҳамин шабу солҳои наванда ваҳоям серкор будам, моям серкор шудем, рафта натонистем. як 3 ҳафта шуд надидем. барои ҳамин имрӯз мо сексеки хони ваё рафт, хони бувам рафтасем. 7 кара ана мехе ваҳо аммо дуранда, не мисли остановка, дуртаранда зиндагӣ мекунанд. усман давай бистрее. ана ин усмона крутки сали савуқша пӯшондам ки ин берим ба брод сатте мегӯд, ра мерам мегӯд. рои сали крутки веиша пӯшондам. ҳаво ҳам қадar хунук не, гарм имрӯз. рафтем чӯ истодем? ана духтаро, мо имрӯз хони бувам ба рафта сексекин омадасем. хе торик шуд то омада намоя, камтар шиштем. келино хеле оши ба мазза пухтанд. хӯрдем, шиштем, гап кардем. оҳиста оҳиста хонума қариб наздик шудем. Усман, тебе не холодно?
نه؟ دوستانی عزیز، سالی نو تمام شد، لیکی پدرکگیری حالی تمام نشده است. چه خیلی که دیده ایستادید، باز امروز نصیبمون گردید پدرکه گرفتن. از اینم خطی شما میکشایم، باید میبینیم در نشنده چه ها هست دخترها. چه خیلی که ما گفتم، ما امروز خانه بوام رفته بودیم، پیش مادر رفته بودیم. امروز یکی از روزهای بهترین بود دخترها. وقتی که خانه مادر میری، روزی این بهترین است. ما ششتیم، هم خیلی گپ کردیم. کلینا خواننده بودن امروز همه عادی، هیچ کس کار نمی کند، همه خدنایی سال نوین داشتین. ما و امروز نیلوفر جان یکی آشی با مزه پختن دخترها. باور کنید ما همه خیلی ششتیم، خوردیم، گپ کردیم. به نهایت روز ما خوش گذشت و من حاضر اینجا کمتر وای کردم، سوسیسک в тесте کردم دخترها. امروز من در اوژینبه یگان چیز تیار نکردم، چونکه من عمدستگی مانده‌ام. بینید ساعت 1 شداست. ما عمدستگی نیلوفر با ما و وای کردن، آش و закускаҳо дода фисондан, ҳамон хӯрдем, бо кӯдако хоб рафтан. ман ҳозир инҷа пагоҳ ба каросиям, сосиска в тесте тайёр кардам барои бачаҳо, чунки ман пагоҳ кор ба мерам, саҳарба, завтрак, ошомба. бо инҷа камтар хамирам монд, то 3 кулча кардам духтаро. инҷа баста мондам, камтар дам гирад, ози нағз дамаша гирифт, духобкава мемонам. баъд падаркаи қати шумоён мекушоем, мебинем боз чиҳо дорад. ана духтаро, ман сосиска в тесте мондам духобкава, биёед мебинем чиҳо дорад. ана инҷа як скатери бениҳоят хушрӯ аст духтаро, ина бинед. поинаш вишивкаҳош бениҳоят тӯри нағз хушрӯ. نیلوفرجان رحمتای کلان. این پدرکه نیلوفر بود. در ویدیوی گذشته من پدرکه مدینه جان نشان داده بودم دخترها. ما 2 کلین داریم و یا ما پدرکه کردن. این سکاترهای به نهایت خوشرو کردن. نصیب باشد روزای نغز و کار میفرماییم. با اینجا من خیلی نباری وای دادن، شامپون و گل دوش. انا میخوای اینجا نبارش است. به نهایت پدرکای زیبا کردن دخترها. باز انا اینجا چی بود؟ شکلاتای پلیتچنی با عثمان با یک پدرکه های بسیار خوشرو دادن. عثمان آجه پدرکه های خودش کشاده، نامش چی کرد؟ استفاده برد، بازی کرد. باز ما و من خیلی چیزایی دادن دخترها. به نهایت پدرکی زیبا کردن نیلوفر جان. این مدینه خانم از این ماندنی نبود. به نهایت پدرکای زیبا، رحمتای کلان شما و کلینای عزیز. باز یک بار دیگر تشکر دخترها. باز من این پدرکای ما بود دخترها. من سوسیسک в тесте منم تیار شد. به نهایت ملایمی نغز آمد. انمین завтраки بچه ها خیلی نغز میخورند. دوستانی عزیز، من با شما در اینجا خیر خوش میکنم. امیدوارم شما مرا دستگیری میکنید. подписаться کردن، ماندن لایک، کامنتاری نوشتن رو فراموش نکنید. دوستانی عزیز، خیر تا ولاگ آینده.